Bakwethu siyadibana njalo kuhlelo lwenu lomaviki wonke Buza Ibhayibhili likuphendule. Ngizanikela umbali ukuthi abe nguye olinika abaphumeleleyo kumbuzo obuzwe kuviki elipheleleyo. Ngithanda ukwamukela abafundisi bethu esilabo lapha, umfundisi uOB lomfundisi uCK. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamaviki wonke. Okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Siyalamukela njalo kule iviki ehlelweni lethu lapho sifunda khona ilizwi sindawonye. Sengathi inkosi ngaba lathi siyabonga umfundisi OB Mpofu. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ngilogwalo enduthembisa amaviki wonke oluthi lona when God said remember. Lolu gwalo ngilunika mahala kakulambadalo ibhadalayo. Liyakuncedisa ukuzwisisa indaba esixoxa ngayo, indaba yeSabatha. Namhlanje bafundisi sikhangela ilanga leSabatha njengosuku lwenkosi. Ike sikhangela umcabango nalo ukuthi utshoni ukuthi iSabatha lusuku lwenkosi. Siyabonga mfundisi. Sizafunda encwadini kaExodus mu-20 ivesi ngelika 10. Iyahambelana lo Levi mu-23 ivesi ngelika 3, Deuteronomy mu-5 ivesi ngelika 14. Kodwa ke mina ngizakhetha ukuyifunda lapha kuExodus mu-20 ivesi ngelika 10. Ithi yona ke kodwa usuku lwesikhombisa luliSabatha lenkosi uNkulunkulu wakho. Ungasebenzi ngalo wena lendodana yakho lendodakazi yakho. Lenceku yakho lencekukazi yakho. Lenkomo zakho lowemzini osemzini wakho. Ngamanye amazwi lapha iSabatha kuyavela obala kubana ke ngelenkosi uNkulunkulu. Njalo kalufanani lezinye insuku. Lusuku olukhethekileyo. Lulusuku futhi lwenkosi. Sike sabeka umzekeliso lapho ukuthi kwesinye isikhathi uzwa abantu besithi bona mina ngizakhetha ukuthi lami iSabatha kube lusuku lwesithupha, ngizakhetha kubana ke kube yiFriday, ngizakhetha kubana ke kube lusuku lwaqala lweviki. Kodwa ke lolu suku lolu ngolwenkosi. Yikho unanzelela ukuthi ungathatha ube lenkomo zakho eziyisithupha, uyethatha imbuzi uyifake khona phana ibe ngeyesi7 ngeyesikhombisa. Ungaze uyitshintshanise uyibeke kuqaliseni kayitshintshe kayiguquki kuba inkomo uyahlala lokho yimbuzi. So lolu suku ngoba lwabekwa eceleni lwaphawulwa inkosi ngokwalo. Ngolwenkosi luhlezi lunjalo njalo ngolomuntu wonke. Kasila lungelo lokuthi sizikhethele ngoba uNkulunkulu nguye walukhethayo lolo suku. Ngenye indlela mfundisi kuyaphawula ubumnini ngesindebele ukuthi umnikazi weSabatha ngubani. Kunjalo mfundisi. Kasosuku lomuntu. Solusuku kaMdlovu. Umbolebandla. Umbolesizwe esithize. Yebo. uNkulunkulu ngumnikazi. Nxa sikhangela indaba yokuphumula, mfundisi obisi thini ngendaba yokuphumula ngeSabatha? Siyabonga. Sikhangela kuExodus 31 ivesi ngelika 15. Ithi yona kusetshenzwe insuku eziyisithupha. Kodwa usuku lwesikhombisa lube liSabatha lokuphumula. Lingcwele enkosini. Lo osebenza ngeSabatha uza kubulawa isibili. So usuku lweSabatha lusuku lokuphumula. Ngesikhiwa kule bali elithi lona refreshment. Ukuvuselela lokuphiwa amandla amatsha. Yikho kwenzakala ngosuku lweSabatha. Bese ngikhumbula omunye umdlalo oyenziwa ikakhulu emazweni abelungu. Bayenza umdlalo wokusaha izihlahla. Bahlanyela izihlahla amaganga sibili amakhulu ezihlahla bese besenza umncintiswano wokusisaha ukuthi osaha eziningi ngubani. So ngelinye ilanga benza umncintiswano onjalo. Kwasokusiba lamanye amaxhegu amabili. Amaxhegu la babeyoyisa nje besithi awusoze benze. So kwakusithi ungasahwa lapana. Isaha yamaxhegu izakala lesithuli. Kodwa ezabanye zazichala zikhala. Amaxhegu la angasaha uze zokuthezwe. Asaha sakhe uze zokuthezwe. Umncintiswano ususiphela manje sokukhangela inqumbi yezihlahla ukuthi ngobani abanqobileyo lapha abawisa izihlahla eziningi. Kwabona ukuthi amaxhegu lana balenqwaba enkulu yezihlahla. Abantu bathi amaxhegu la lomuthi. Basebebuzwa ke ngamajournalist ukuthi madoda kathi likwenze njani ukuthi belizwakala isaheni bizwakala ithuli. Likwenze njani? Kodwa abanye bethamthokoza. Kodwa dina khangela ukuthi lenze okunganani. Bathi hayi thina ngesikhathi besithule besilola isaha yethu.
Hallelujah. Abantu uyayibona indaba. Labana ade bechaya baze bechaya ngesakha ebuthulu. Thina besilona nxa sesibuyela lapha uyasakha. Yabe sichaya iqethula izidlala. So lapha sibonana usuku lwesabatha lusuku lokulola isakha. Isakha engumuntu le. Ingasebenza ukuphela icini siba buthundu. Yabe sifuna ukuthi yenziwe njani ilolwe. Yikho ke ukuphumula ngesabatha yikulole isakha. uNkulunkulu nguye umnikazi womuntu. Nguye wadala umuntu uyakwazi ukuthi isakha leyo kumele ilolwe kanye ngeviki ukuze ibe lamandla okusebenza iviki elilandelayo. Yikho kulusuku lokuphumula. Hayi indaba yakho siyayithanda mfundisi. Mina nxa ukhuluma useze nje ngiyacabanga ukuthi ngesilungu kuthiwa i-production. Njalo. Ukuthi i-production kayehli ngokuphumula ngesabatha. Kodwa iyengeze. Nxa abantu befuna ukubakwazi abahambe bayekhangela i-Israel. Lizwe elincane. Kodwa babona ukuthi yenzani. Kodwa bayavala Friday vele kusiyajama 12 kwambana babe sebebuyele emakhaya. So umuntu ocanga ukuthi khona i-production izamiswa ukuthi isabatha izakwenza ukuthi iyakwehla nxa uthi siphumule ngesabatha uyalahleka. Ngiyayithanda indaba yakho leyo. Ngesikhangeleni indaba yokuthi lusuku olungcwele. Ngesikhathi kuthiwa it's a holiday. Siyabonga mfundisi. Not ngathi ngichaze ngesikhathi mfundisi. It's not a holiday. It's a holiday. Isilungu leso. Lusuku olungcwele. Yebo. Yes. Siyabonga mfundisi sizafunda lapha ku-Exodus 16 ivesi ngelika 23. Uthi iBhayibheli lithi lona wathi kuzo yikho inkosi okutshiloyo ukuthi kusasa lusuku lokuphumula isabatha elingcwele lenkosi. Yosani lokho okufanele ukosiwa lipheke lokho okufanele ukuphekwa lizibekele lokho okuseleyo ukuba kugcinwe kuze kube sekuseni. Ukhuluma ebantwaneni bakwaIsrayeli besehambeni lokusuka elizweni leKhenani elizweni leGibhithe besiya elizweni leKhenani. So ke esikubambayo lapha ukuthi uNkulunkulu ukutshengisa ukuthi lolu suku ngolwakhe. Ubatshela lokho okumele bakwenze. Lalokho kungamelanga benze njani bakwenze ngoba lolu lusuku lwakhe olukhethekileyo njalo oluqhakathekileyo kaloyisi ukubana ke ludunyazwe ngokwenza ezinye izinto ezingafanelanga. Kumele lulungiselelwe, kumele kube lezinto ezenziwayo lezinye ezingenziwayo. Ukwenza kube sobala mfundisi nxa kuthiwa iholiday kuthi ukuthi lubeke eceleni ngithi kunjani alifanani lezinye. Hayi alifanele sasithi kwena uthiwa khona ngomnyaka omutsha wasithi uthiwa khayilanga liyavuka ligida liyaphuma ligida hayi kanisasitshelwa nje. Kodwa ke aligidi ilanga. Kodwa ukusobala ukuthi leli langa kalifanani lezinye insuku. uNkulunkulu uthena lisuku olungcwele oluphawulekileyo labekwa ngaphi eceleni. Kuyafana lalokho mfundisi. Sisakhula thina sasikwazi ukuthi isitulo sikababa ngesikababa. Sasikwazi ukuthi umganu kababa. Ngananga kuniki ikudla laphana kuphakele emganini lwana. Kawudleli kunjani yaphakulula ufake kwakho umganu udlele kwakho kutshengisa futhi inhlonipho. Ake sikhangeleni nxa kuthiwa khona lusuku olungcwele lwenkosi kumbe lukaNkulunkulu lokho sicabango wona lokho sigida phezukwayo. Isaiah 58 ivesi 13 nxa uyibala lapha ingxenye yayo ususiye ekucineni iyasitshela ukuthi isabatha lusuku olungcwele lenkosi lwenkosi. So kufana lalokho umuntu angaphonga uthutsha esigabeni engasosobhuku athi lapha esigabeni lesakusalinywa ngeFriday angazi ukuthi abantu bangamlalela yini engenasikhulu esigabeni. So lapha sibona ukuthi akula muntu ngaphansi kwelanga olamandla ukuthi amemezele ukuthi usuku lungcwele ngoba kadalanga muntu kadalanga nsuku futhi. Kodwa nxa sithi sabatha lusuku olungcwele lenkosi sithi ukuthi inkosi liyonali ilamandla okwenza kube ngcwele ngoba yadala number 1. Number 2 futhi yona ngokwa inkosi ingcwele. So ngasikhuluma indaba yesabatha njengosuku lukaNkulunkulu olungcwele akula muntu kumbe ngumfundisi kumbe ngubani oyisidala kumbe libandla olamandla ukuthi usuku lolu solungcwele aluguqule. Akula muntu olamandla wona lawo ngamandla akuNkulunkulu kuphela
nxa engakwenza uyabe sezihlalisa uyabe sengumhlamuki kumbe sehlala isitulo sikababa ade sithiwa umfundisi lapha esingahlala usethatha indawo engasoyakhe akuyebona ngesilungu bathi kulento kuthiwa yi-blasphemy ukuthi uyabe sezenza uNkulunkulu kodwa yena engadalanga yena isidalo yindaba esikhuluma ngayo la. So usuku lolu luphawulwa nguNkulunkulu, nguye olubeka eceleni ngoba nguye ongcwele, nguye ongela sono. So ulamandla ukuthi athi usuku lolu lungcwele, nguye okhethayo. Thina asingeke sakwenza lokho ngoba kayisithi esikhonzwayo. Antu uyayibona indaba. Okhonzwayo nguye otshoyo ukuthi ngikhonzwa njani, ngikhonzwa nini. Antu uyayibona indaba. Mina njengesidalo angeke ngathi aphathi wena uthi ufuna ukukhonzwa so kodwa mina ngifuna ukukhonzwa so. Ukukhonzwa kunjalo akusamkeleki ngoba okhonzwayo kakutshongo. Antu uyayibona indaba. So alufani lezinye insuku sesingakufanisa lokho. Kule insuku abantu bayachata. Kulabantu okuthiwa ngabakhaphi. Abakhaphi bangaze babe mu6. Bale impahla zabo abazigqokayo. Kodwa bafika emtchadweni abathandabuza ukuthi umakoti wesi7 nguphi. Ngoba vele isigqoko sakhe siyatshengisa ukuthi kafani lalabo abangu6. Lo myeni la ngeke athi sengitshintsha ingqondo emtchadweni. Sengadobha kuyafanana. Kuyafanana ngadobha angeke adobhe phakathi kwabakhaphi abangu6. Owakhe ngowesi7. Lesigqoko sakhe siyakutshengisa khona kumakoti ngumakoti wesi7. So kufana njalo ezinsukwini. Kulosuku olulodwa olulahlukileyo olungafani lezinye insuku. Ezinye lezi ngabakhaphi. Makoti ngolwesi7. Kwenziwa nguThixo khona lokho nguye umnikazi wakho. Nxa kukhulunywa ngosuku lenkosi, uJohane mbona ngokukhuluma ngosuku lenkosi mfundisi. Siyabonga mfundisi. Lapha sifunda kuSambulo 1 ivesi lika10. Uthi yena ke lapha uJohane eBhayibhelini ngehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Engifuna sikunanzelele kwakuqala yilokho. Incwadi yeSambulo yincwadi yokugcina. Kodwa ungakhangela incwadi yakuqala leyesibili ezalotshwa nguMosi, ulapho esithola khona usuku lwenkosi lutshiwo kubana ke yilolo. Sekusiyaphethwa ukulotshwa kweBhayibheli sithola loJohane futhi esitsho ukuthi ngayehlelwa ngumoya ngosuku lwenkosi. Kusitsho ukuthi eBhayibhelini usuku lwenkosi ekuqaliseni lasekuphetheleni kweBhayibheli luyafanana kaluguqukanga. Ngenye indlela mfundisi uJohane kuye kwakungelambuzo. Ukuthi nxa kuthiwa usuku lwenkosi athi kanti iluphi? Yebo kunjalo. Labafundi ababefunda indaba nqathi ngangilomoya ngosuku lwenkosi. Kabazibuza abazibuza kwakucacile. Siyabonga mfundisi. Kwakucacile. Suhle wathatha amanye amazwi emlonyeni wami ngoba uJohane lo esikhuluma ngaye ngomunye wabafundi bakaJesu phakathi kwabafundi baka12. Ungafunda embaleni uzananzela ukuthi abanye bonke laba bafa kuqala. Yena waba ngokucina wasala ephila waze wakufa eminyakeni yabo 1895. So simthola futhi ekubeka sobala kubana ke usuku lwenkosi lolo luphawuliwe vele lubekwe eceleni luqhakathekile. Ngenye indlela mfundisi sikubona kusiba sobala ukuthi la ngale ngoba uJesu lapha sebuyele ezulwini. Yebo. Ukuthi kwakusobala ukuthi isabatha yiliphi. Lokuthi isabatha lusuku lwenkosi oluphawulekileyo. Kwakuvele kusobala. Kwakusobala. Ake sikhangeleni indaba ekhuluma ngokuthi lolu suku lusuku lokuphumula. Indaba yokuphumula sike sayithinta mandulo kodwa ke singayiphinda indaba yokuphumula. Siyabonga. So lapha sinanzelela nguGenesis 2 verse 2 lo 3. Yasitshela ukuthi uNkulunkulu ngemva kokudala waphumula ngosuku lweSabatha. Antu uyayibona indaba. Khathesi nje labangafundi iBhayibheli sebekhuluma izinto eziningi kulokunye abathi attention span. Ukuthi umuntu angayenza into eyodwa kwesikhathi eside engaphumuli. Uyagcine eluza iconcentration. Engasalelisisi kuhle. Lokhu mhlawumbe mfundisi ngabamba umlomo lokuthi kwesikhathi even kwathi sikhuluma ukuthi productivity. Ukuthi yehla ugcina sebulala imtshina kumbe sesilwa labanye sokusiba lento eziningi eziletha iloss kumbe kusecompany kumbe kungaphi lengqondo okuthiwa i-mental breakdown ukuthi ingqondo yomuntu ingasebenza kokuphela iyadinwa ngenxa yesono esiphakathi kwasemhlabeni. So kuyadingeka ukuthi ingqondo liyana i-refresh iphumule. So yikho ukuphumula kuqhathekile. Njalo kunye sikubona futhi ukuthi abantu abathandanayo bayadinga isikhathi sokuthi ke babe ndawonye. Ke bake bablock isikhathi sabo. Bethi lesi kumbe ngumama lo baba
kumele bake bablock yebo kungasetshenzwa omunye ayele omunye ayele kusetshenzwe kodwa ngeke kusetshenzwe 24/7 ngoba uthando lungagcina luphela lapha ngokuxotshanisa imali so kumele kubekwe isikhathi eceleni esokuthi abantu bake bakhulise uthando bakhulise ubudlelwano babo so ngosuku lwesabatha lapha sibeke isikhathi eceleni ukuthi uNkulunkulu siyamthanda sifuna ukuthi ke sikhulise ubudlelwano bethu laye singacabangi ngensimbi esizikhandayo phakathi kweviki singacabangi ngemoto esiziganikayo kumbe laloba yikuyini esikwenzayo lesi isikhathi lesi sinika uNkulunkulu wethu esimthandayo owasidalayo full time 24 hours ezigcweleyo sizinika yena njalo okunye sikubona futhi lapha ukuthi sike sathinta umzekeliso wemoto ukuthi imoto vele ingahamba ezikhathi ama-kilometers athile kuyathiwa kumele iye ku-service ukuthi iye refreshwa iphumule mbijana ukuze ibe lempilo enjani so lathi ukuze sibe lempilo ende kumele siphumule ngosuku lwesabatha. Mfundisi uqambile ukuthi sitholakala ngaphi indawo Genesis 2 verse 2 lo 3 balaleli naso Genesis 2 verse 2 lo 3 ngiyabonga mfundisi ngicela ukungezelela khona abantu abathandanayo vele bayadinga isikhathi sokuthi bake babe bodwa ndawonye emulini ubaba uyadinga isikhathi sokuthi abe labantu abakhe sengike ngakunanzelela futhi ezimulini kathesi nxa abantu befuna ukuthi abantu lo azi ukuthi isihlobo sakhe ngobani bayababizana bayehlangana ngosuku olumisiweyo ngoba khonoko kuqhakathekile ebantwini so ngibona isabatha vele linjalo kithi abantu loNkulunkulu wethu ukuthi kumele sibe losuku sicithe amathuba silaye njengoNkulunkulu wethu. Bafundisi mina ngicabanga ukuthi labalaleli la asikubambeni ukuthi umuntu wanika umuntu isabatha ngoNkulunkulu njalo kuyafana ukuthi uphikisane nomuntu oyenza iFord kumbe yiphi imoto uhlobo lwemoto uthi wena hayi umphikisi uthi ngaze ngithela amanzi zahamba ngoba khonoko esikukhulumayo kwelinye ilanga abantu baza kubona kasikho yini esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayenza into ze-24/7 thola abantu sebephonga ukungana abasaqedakali kabasasebenzi ngendlela abasacabangi kuhle stress labo ngibe siya kukhona lokho kubangelwa yikhona lokho kuqhakathekile sikubetha lapha njalo engcenye okunye futhi isabatha nxa uNkulunkulu eliletha kalandanga uzoncindezela abantu kumele ukuthi siubambe futhi lo umcabango lo subambisisa uyakwazi okusifaneleyo futhi uyasithanda kwesinika isabatha mbona ngazathi kuyezwakala ngithemba kuyezwakala balaleli okushiwo ngabafundisi ukuthi isabatha lincedisa thina lezi imuli zethu abantu baphathekile bedinga imali abanye abalasikhathi sokuthi bayise imali leyo bayikholise bafundisi bayakha izinto ezinhle ezimangalisayo bangalali kizo kuthiwa lubhalo uyafika lunguze kuphela azaye kufa engalalanga kuleyo ndlu isabatha liyasinika isikhathi sokuthi ke siphumule sikholise lemuli zethu nxa sikhuluma ngabangcwele lesabatha abantwana bakaNkulunkulu uNehemiya uthini yes uNehemiya ngo13 verse ngelika 22 uthena ke ngase ngitshela amaLevi ukuba bazihlambulule beze ukulinda amasango ukuze usuku lwesabatha lulondolozwe lube ngcwele kubo bonke abangcwele abe sesithi uNkulunkulu wami ukukhumbule lalokho ungihawukele ngenxa yomusa wakho omkhulu. Amen. Ngamanye amazwi ukubeka kube sobala ukubana ke wonke umuntu ongcwele kumele lolu suku alugcine. Lalabo abangakunanzeleliyo kumele bancedise ukuthi benze njani futhi balugcine ngolomuntu wonke othanda uNkulunkulu. Nxa simthanda uNkulunkulu kungakhethelekile ukuthi sinjani singaphi kodwa ke kumele silugcine lolu suku kutshengisa uthando lwethu kuNkulunkulu. Siyabonga. Ake sikhangele ekugcineni lapha ukukhulunywa khona ngo-Isaiah 58:13 to 14. Uthini mfundisi? Siyabonga. Ukhuluma ngezibusiso eziphiwa labo abagcina usuku lwesabatha. Ngizabala uverse 14 kakhulu. Uthi yena u13 ukhuluma ngokuthi ugcina isabatha ungaloni, ungayenzi okwakho, ungahambi inhambo zakho, ungayenzi imisebenzi yakho, ungakhuluma amazwi ayize isabatha. U14 abesithi ungenza lokho uzafumana intokozo kimi. Ngizakukhweza ezintabeni eziphakemeyo zomhlaba. Ngikuphe ilifa lika Jacobe ukhokho wakho ukuba ulile. So lapha uNkulunkulu uthi yena kulento ezinhle. Nxa sikhuluma ngobusiswa, sikhuluma ukuthi uNkulunkulu uyasenzela okuhle. Asigcina usuku lwani lesabatha. Singakubalisa sikufinqe ngale indlela.
isabatha lilama social blessings izibusiso zobudlelwano esike sakuthinta nxa sigcina usuku lwesabatha sikhulisa ubudlelwano bethu labanye abantu esiphila labo zimuli zethu abathi ngesilungu ungabamba umlo womfundisi social capital. Yebo kunjalo ngoba singaze sidinga imali njani ayingeke yathatha indawo yabantu okumele sidlelane kanti singayithini vele singela abantu singakunika imali yonke eZimbabwe usale wedwa ubusenzani uyathenga kubani. So isabathi liyasinika izibusiso zobudlelwano isabatha njalo liyasinika i-physical blessing ukuthi liyaphumuza imizimba yethu limpompe kakutsha kuthiwa yiku-refresher inika amandla amatsha njalo liyabangela ukuthi singagcini sisebenza sigcine sizibangela leminye imikhuhlane njalo liyenza ukuthi sibe productive emsebenzini wethu. Sike sakuthinta ukuthi ukusebenza ngesabatha kakwenza ukuthi umuntu abe ngumyanga amaJuda ungasebenzi ngesabatha gcina usuku lwesabatha kakwenza ukuthi umuntu anjani abe ngumyanga. amaJuda bayaphumula kodwa banothile emhlabeni wonke yes kuyaziwa lokho la kuma internet kuyatholakala ngakhona kuphela kunota abafundisi kuwo wonke imisebenzi yempilo whether economics whether intelligence whether kungaphi baphambili baphumelele. Okunye futhi isabatha lile mental blessing ubusiswa kwengqondo ukuthi ingqondo levele yona ifuna ukuthi ngasebenza ikithi phecelezi kancane iphunyuzwe so ingqondo iba lamandla kumbe ngumntwana wesikolo nxa iphumula ngesabatha ukufunda izingwalo zakhe nxa isabatha seliphelele esebuyele emabhukwini akhe lapha selamandla amangalisayo so liyaphumuza ingqondo liyakhipha khona lokho stress labo depression labo bani ngoba siyathola isikhathi sokuthula sisezinyaweni zikaJesu. Fundisi ngalikhuluma lisenje bafundisi abantu abazibulala sebanengi kakhulu khona lapha koBulawayo khona lapha eZimbabwe abantu bayazibulala abantu bayabulalana ezindlini la isabatha lingumuthi okuncedisa abantu ukuthi ingqondo zabo zisebenze kuhle. Okucine ngingakuthinta khonapho ukuthi isabatha liyaletha ama spiritual blessings siyahlala ezinyaweni zikaJesu silesikhathi ingqondo yethu ibekekile ichumile sibeke eceleni into ezinengi sifunda sikhulisa ubudlelwano bethu loThixo sifunda ngoJesu. Umcijo lo singakawuchiyi bafundisi siyeqineni mina ngicabanga ukuthi kuhle sikukhulume kubalaleli bakuzwe ukuthi into zabo kusike sakuthinta ama TV akube zingoma eziphakamisa uNkulunkulu akuhle kuntshintshwe into yonke kayisibekene eceleni izinto zonke lezi eziletha ukuthiwa i-stress ukuthi angikwazi ngesindebele ukuthiwa yini i-stress ukudangala ngoba ukukhathazeka okudlulisileyo othi into emzini le ake sibuyeleni sike sayithinta indaba kodwa ngicela ukuthi nxa sigqibayo sigqibe ngayo emhlabeni omutsha uthi no Isaiah siyabonga sizayiphinda futhi njalo Isaiah ngo66 verse ngelika 22 lo 23 amafitshane njengalokho iphezulu elitsha lomhlaba omutsha engiza kukwenza kuza kuma kokuphela phambi kwami kutsho inkosi ngokunjalo ke inzalo yakho lebizo lakho kuza kuma kokuphela inyanga ngenyanga ekuthwaseni kwenyanga ngeviki ngeviki ngesabatha bonke abantu bazakuza badumise phambi kwami itsho inkosi. Amen. Ngamanye amazwi emhlabeni omdala esikuwo isabatha liyagcinwa emhlabeni omutsha ezulwini elitsha esiyakulo isabatha lenza njani futhi yazagcinwa futhi. Siyabonga mfundisi siyabonga so kasilungiseleleni asizuzeni inzwisa yalokho esizakwenza sesiphambi kaJesu eyokuthi siyabe sikhonza ngesabatha qalisa khathesi ukulungiselela lo nasi ngobe balaleli izakithi sonke ungakhuthwa izibusiso zesabatha uNkulunkulu ulungisele isabatha wena ulungisele mina bwana sithole izibusiso ikugwalo engikhulume ngalo lo lana endithembisileyo endinika mahala when God said remember lugwalo luzakwenza ukuthi uzwisise kakuhle lindaba uzuza isibusiso sokugcina usuku lesabatha. Siyabonga kakhulu nxa ulombuzo loba lutho ofuna ubani ulukhulume thumela umbiko wakho 0718 444 196 nxa utshaya ucingo 078 620 4000. Inkosi belani sidibane njalo kuviki elizayo. Siyabonga.